ngo muri ico gihe ngo ni kuwiteka nyiringabo avuga abanyamahanga 10 ngo bazoza bafata ku kinyita cy'umwenda w'umuyuda umwe ngo bamubwire ngo ndudusiga turajana iwanyu ngo kuko twamenye kuko ariho haba Imana. Abanyamahanga 10 bazoza bafata ku kinyita cy'ihuzu y'umunyamurenge bamubwire ngo ndudusiga turajana iwanyu kuko batubwiye ko ariho haba Imana. Uwo munsi icyo gihe ndagitegereje abanyamerika 10 bazofata ku ihuzu y'urupande rw'umugore umwe w'umunyamurenge abagore 10 b'abanyamerika bavuge ngo ndudusiga turajana iwanyu mu minembwe baravuze ngo niho haba Imana. Abagore bati Ada na Zira nimwumve ijwi ryanje Baka Lameki nimutegere amatwi amagambo yanje. Nishe umugabo muhora kunkomeretsa, nishe umusore muhora kuntera imibyimba. Niba Kayini azahorerwa 7, nukuri Lameki azahorerwa inshuro 77. Amen. Kadusome mu Rwanda rw'Abakolosayi Abakolosayi ni igice cya mbere umurongo wa 10 aravuga ngo mugende nk'uko bikwiriye mu mwami wacu mumunezeze muri byose mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana. Wa Galatiya hajya turuma ku 15 ariko ndasoma umurongo wa 24. Abagalatiya igice cya 5 so umurongo wa 24. Kansome mu izina rya Yesu. Abakristo Yesu babambanye kamere nirubanira ryabyo. Niba tubeshwaho n'umwuka tuje tuyoborwa n'umwuka. Amen. Turashimira Imana cyane kubw'uyu mugoroba cyangwa se uyu munsi mwiza yaduhaye kugira ngo duteranire aha abantu bangana gutya. Ku ruhande rwanje giterane nk'iki ngiheruka kera mu mwaka wa 2011 nibwo nabonye abantu bateranira ku musozi. Ibindi nsanzwe menyera ibyo mu matorero cyangwa se mu nsengero zirimo abantu batari benshi cyane batangana naba, ariko nongeye kubona ishusho y'iwacu, ishusho y'aguri wacu. Muri 2009 twavuye hariya mu Rwanda, abandi bava hano mu Bugande, abandi bava i Burundi n'ibindi bice bya Kongo. Turagenda tuja ruguru wacu tuja gukora igiterane. Umubyeyi wacu niwe watwagiriye icyo gihe. Mbona igiterane nari maze imyaka 15 ntabona mu Minembwe, mbona twicaye ku musozi kuku ndatangara, mbona abantu ndatangara. Muri 2010 dusubirayo nanone ndasura kandi mbona abantu benshi birantangaza, ariko si cyane sinatangaye cyane kubera ko nari nabibonye umwaka wari washize. 2011 turasura dusubirayo tuje Mirimba ahantu hitwa Imukungandaro. Ndasura mbona igiterane cyo hanze beze nk'iki. Nyuma yabwo twasubiyeyo muri 2012 duteranira ku Ndondo iriya mu Bijombo ku Murambya. Ndasura mbona abandi bantu bateranira hanze. Nari numaze kubimenyera imyaka igera kuri 4 kurikirana, bona abantu baterana gutya byari bimaze gusaka aho binjemo. Kuva icyo gihe muri 2012 nongeye kubona umukutano w'abantu wo hanze. None ndashimira Imana cyane. Ariko nubwo twageze mu Minembwe naho handi hose twagiye tugera, tahantu nabonye abantu bangana gutya. Murarenze kuba benshi kandi biradushimye mu byukuri. Hano muri
n'ahantu hatandukanye abantu benshi biwacu baherereye b'impunzi ni henshi. Nza numva ngira umutwaro kimwe namwe n'abandi benshi wo gusenga Imana, wenda no gukoresha n'ubundi zindi imbaraga zanjye nshobora kuba mfite nkeya, kugira ngo umunsi umwe tuzongere tugire iwacu hari umutekano umuntu ashobora kuba mu gihe ashaka kuha. Nza numva mfite amatsiko menshi kandi ngasenga Imana ngo Mana uzofashe singapfe, ndasiye kubona igihugu cyacu gituwe na bene wacu. Imana izamfashe nzabona ibyo bintu, kuko twese tungana n'abajya abandi barahandi hirya no hino mu bihugu bitandukanye n'abageze kure, twese tukisanga nk'iwacu amaze nkabibona. Nzambwira abacu muri Elbeteri ngo tuzokora igiterane cy'iminsi 21 kaca kindi Daniel yakoreye ku mugezi ataramye ari wenyine, iminsi 21 dutaramye duhimbaza Imana. Kandi nza numva mfite kwizera ko bizoba kandi kabibona. Nasomye mu gitabo cya Zakariya igice 8 umurongo wa 23 gukomeza, ngira ngo sinzi nimba ari uwo murongo wonyine cyangwa ni hari n'indi mirongo ukurikiyeho. Iryo jambo narisomye iri iwacu hari ibibazo bikomeye cyagihe abantu bahoze bangara, abantu bapfindu babipfa binyagwa nihana bayitwitse bayimaze, abantu basigari bake bari hari ya Minembwe nabo tutazi ko boramuka. Sinibuka banza narasomye ndi wanje ndi mu gahinda kenshi ndira tekereza ukuntu ibintu bibaye ndakubura, niba hari mu rukerera kandi niba hari byari sobi iryo jambo umutima wanje numvura humuritse. Tuvuge ngo amina. Iryo jambo riravuga ngo ico gihe ngo ni kuwiteka nyiringabo avuga ngo abanyamahanga ngo bazozafata kukinyita c'umuyuda kimwe umwe, kukinyita c'umwenda w'umuyuda umwe, ngo bamubwire ngo tuzajana iwanyu, ngo kubera ko twumvishije kuko ariho haba Imana. Ndatanga Yesu cyubahiro, haleluya. Reka nisubire usome muri Zakariya 8:23 ngo muri ico gihe ngo ni kuwiteka nyiringabo avuga abanyamahanga 10 ngo bazozafata kukinyita c'umwenda w'umuyuda umwe, ngo bamubwire ngo ndudusiga turajana iwanyu, ngo kuko twamenye kuko ariho haba Imana. Ngo mare namamihindura mu mutima wanje uwo iryo joro nibari ijoro nibari kumanywa sinibuka. Ndavuga ngo muri ico gihe abanyamahanga 10 bazozafata kukinyita cy'ihuzu y'umunyamurenge, bamubwire ngo ndudusiga turajana iwanyu kuko batubwiye ko ariho haba Imana. Uwo munsi ico gihe ndagitegereje abanyamarika 10 bazofata ku ihuzu y'urupande rw'umugore umwe w'umunyamurenge, abagore 10 b'abanyamerika bavuge ngo ndudusiga turajana iwanyu mu Minembwe, baravuze ngo niho haba Imana. Abagande hano muri 10 bazafata ku ikote ry'umusaza umwe, bamubwire ngo wa musaza we tudusiga batubwiye ko iwanyu ariho haba Imana. Yesu Imana cyubahiro, haleluya. Imana izafashe ico gihe nzakibona, twese tuzakibona. Mbonye iki gitaramo rero numva ko bwagarwa yaba cyakibereye mu Minembwe, yaba ariho cyabereye, kandi nzamona ko iri kitazoshira tageze mu Minembwe. Sinzi Imana izafashe zagere, nintagera muri no cisiza irindi nzagenda. Katuganira amagambo y'Imana natekereje ko turi buganire mu mugoroba, naho zangira ngo ndasoza vuza amagambo make y'umubyeyi ari ubanza wenda afata umwanya munini, nje nsigire nk'iminota 15 gusa ngo bamara abayobozi basanga ari kubabipanze kandi ndibangishije inama twese tuza dukorana uyu munsi rono babimpishe niki cyatumye mu bimpishe.
none ni jewe wabwiye ngo ntangire, kandi mu by'ukuri uko nza niyumva imbere y'aba babyeyi inza mbona ari abantu bateye ubwoba. Uko ubwoba bwanyishe mpagaze hano pawe mbona sitanda hari muvaneho kano kantu kukarandiranje kano gahuzo. Iyo bari imbere yacu bazadutera ubwoba tukabura icyo tugatinya kuvuga, kuko tubona ko twaje kuvuga ibintu bitari byo bakatugaya. Ariko icyo mvuga ni umwuka wera w'Imana ukimbwirije, ninkivuga nabi ari cyaje kuvuga nyuma yanjye wamukosorera imbere y'abana bantu bose. Singuteye isoni, ndi umwana wawe. Hari abantu bari kutubwira ngo bari kuvuga ngo twemere bawe ba data. Je nkabwira ngo ufite kera ba data barahari, tuzogira ba data benshi, tuzogeze ryari, turabafite. Dore ngaba nababwiye ejo ngira ngo nimba ari ejo kuwa gatanu mugoroba ko nari nagize gahunda yo kuzoza gutarama hano na Kivara, kahamara imisi 6 cyangwa 7 ndatuganira namwe amagambo y'Imana, ntarabimasha cyangwa se taramenya igihe nuzira. Iki giterane kibaba baragiteguye, ndavuga ngo reka nzaze mu giterane. Amagambo nari natekereje tuzavugana namwe amwe naraye navuze nijoro, abari bahari mwarayumvise, mba mwarabigaye nakazi kanyu, nimba mwarabishimye, asante. Rero ibindi ntari navuze nibyo ngiye kuvuga. Iteme cyangwa amagambo batubwiye tuganira avuga hejuru y'imbaraga imbuto z'umwuka wera ni imirimo ya kamere, byahise bihurirana neza n'ibyo natekerezaga ko ngomba kuvuga na namwe hano. Imana yomfasha nozogaruka kandi kagaruka kugira ngo sure kandi mbishimangire. Mwokwemera muzagaruke? Sawa, Imana izafashe zagaruke. Bibiliya yatubwiye ngo twemere, mwemere muyoborwe n'umwuka w'Imana. Satani n'abadayimoni bagira imyuka myinshi, ariko Imana igira umwuka umwe. Nubwo ari umwuka umwe ugira imbaraga kuri iyo myuka ya Satani yose. Rero Bibiliya ikavuga ngo mwemere muyoborwe n'umwuka w'Imana, ngo nibwo mutazakora ibyo kamere yanyu irarikira. Ibintu byose kamere ishaka ikunda, umwuka arabyanga. Umwuka ibintu yifuza ko dukora, kamere irabyanga. Mwene magambo ni ibintu bibiri biri muri sens opposé. Abantu bazi urwo rurimi. Umwuka wera areba iburyo, imyuka imirimo ya kamere ikareba ibumoso, aho kimwe cyerekeye ikindi kiza kihareba. Ahari umwuka w'Imana imirimo ya kamere iziceceka, izituza. Iyo umuntu atemereye umwuka, imirimo ya kamere irazamuka akaba ari igaragara, baranayidetaye barayivuga. Iyo mirimo ya kamere Bibiliya ivuga ngo iragaragara ngiyi. Ni myinshi, musome muhereye ku murongo wa 19 muri kino gice cya 5 cy'igitabo cy'Abagalatiya. Iyo mirimo ndashaka kuvuga mu murimo umwe, kandi amagambo ngiye kuvuga ndishingikiriza ku ijambo umubyeyi wacu Sitandara yatubwiye. Abantu twari turi kumwe mu gitaramo nijoro, ako narayenezerewe kandi numva umutima wanjye urahumuritse kabisa. Narahumuritse nimugoroba. Yaratubwiye ngo Imana yaravuze ngo igihe kimwe kizagera muve mu gihugu kubera kuko muzoba mwananiwe kumvira ijambo ryanje, ariko nubwo muzagenda, duheze Imana icyubahiro, nubwo muzagenda nzagendana nawe, nzabahereza ijambo ryanje muri jane, muzaba muri kumwe nanje. Yarayatubwiye ati nubwo muri hano muri kumwe n'Imana, kuko ariko yabivuze.
niyo mutaza kubahana, niyo mutabana n'Imana tituba twanaje, tituba tufite kino giterana. Ndishimikiriza kuri ibyo bintu kubera kuko turi kumwe n'Imana. Tidukwiriye kubera ko turi kumwe n'Imana. Hari ibyo tudakwiriye gukora. Kubera kuko turi kumwe n'Imana hari ibyo dukwiriye kwanga. Kubera kuko turi kumwe n'Imana hari ibyo dukwiriye kugaya. Kubera kuko turi kumwe n'Imana hari ibyo dukwiriye kunena. Abanyarwanda baza baca umugani bakavuga ngo imfura ngo izinena ishonje. Ninde muntu wasodora uwo mugani? Imfura inena ishonje. Ndeke gutakaza umwanya ndisobanurire nje nyine, tureke gutakaza umwanya. Umuntu wese w'inyangamugayo bazamwita ngo n'imfura. Siko ko mpamura n'umusa n'abantu batabantegera ko murantegera. Murabinyeretse kabisa muri kije mwese. Iyo umuntu wese ari inyangamugayo mu banyamurenge bagaza bamwita ngo n'imfura. Muri imfura mwabasaza. Imfura izinena ishonje. Bisobanuye ngo umugabo w'imfura iyo muhaye ibyo kurya atorya, yo kwemera inzara ikamwica aho kugira ngo abirye, akabinena kandi inzara igiye kumwica. Twabanaga n'abantu bagaza barya imbeba. Ninde mugabo w'umunyamurenge nubwo inzara yo bigiye kumwica worya imbeba aho yo kwemera gapfa inzara? Abantu b'Imana, abantu bahunganye n'Imana, abantu bajanye n'Imana iyo bagiye habe niyo bosoza, habe nubwo inzara yo bigiye kubica, bagomba kugira ibyo banena, bagomba kugira ibyo banga, bagomba kugira ibyo bigomwa, bagomba kugira ibyo batagomba gukora. Imfura za Kristo Yesu ziza zinena kandi zishonje. Nimuvuge ngo amina. Amaboko yacu kubwa Yesu. Rero ndashaka ko tuganira ku ijambo cyangwa se imwe mu mirimo ya kamere, icyo nise ngo ni icyaha cyangwa se ingeso yo kwica umuntu. Nasomye Bibiliya, soma n'ibindi bitabo. Sanga narabivuze nijoro reka bisubiremo bukeya. Satani izigenda igatega ambush cyangwa se igategama cyangwa se ikabeta ku muryango ibitekerezo z'umuntu biza bisohokeramo mu bwenge bwiwe. Ikahategama, yamara kuhategama igitekerezo cyaza gisohoka ikabitoba, ikabishyiramo umwanda. Igitekerezo kigasohoka ari kibi, cyagera mu mutima kikaba umugambi mubi, cyaje gusohoka kigasohoka ari igikorwa kibi, cyane igikorwa kibi kigatanga ubuzima bubi. Naraye mbivuze. Imana imaze kurema Adamu na Eva, bamaze kuva mu bwiza bw'Imana. Imana Bibiliya ivuga ngo Adamu atwita umugore wiwe Eva inda, azara umwana witwa Kayini. Aravuga ngo mbonye umuntu usa nanje. Niko Kayini bisobanura. Adamu aravuga ngo mbonye umuntu. Imana impaye umuntu usa ufite ishusho yanjye. Ngo yongera kandi gutwita inda ya kabiri, azara umwana mwita ngo ni Abeli. Abantu bane mu isi, Adamu na Eva na Kayini na Abeli. Iyi si nuko yari ingana. Nimwe nkabatekereza isi yose uko ingana yose kwisi ingana irimo abantu bane gusa. Ko muzamutekereza ko bari bameze nka gute? Na abantu gusa bane bari mu isi. Uko bari bameze gute? Inzagawe mukono bivuga. Adamu na Eva na Kayini na Abeli bari bameze gute? Bataraba abantu batanu bakiri bande, batamba ibitambo by'Imana. Kayini ngo agatamba igitambo kitanejeje Imana. Imana ntigishimire.
Abeli ngo atanga igitambo kikazamuka ngo Imana ikakishimira, havuka umutima w'ishari muri Kayini. Ngo umara kuvuka, Bibiliya iravuga ngo Kayini aragenda agira umugambi, Satani itoma ibitekerezo bye irabitoba. Ngo imara kubitoba, hasohokamo igitekerezo cyo kuvuga ngo uyu murumuna wanjye ari mukunduta imbere y'Imana, ngomba kumugirira nabi. Imana irabimenya, imenya ibiri mu mutima wa Kayini, iramubaza ngo niko Kayini we se ninde mungorese kuvuga ngo Paulo ngo yandikiye Kayini, ngo yabwiye Kayini igihe Kayini yarahari, Paulo yarataravuka, uwo mugabo muzomukosora yarateshagujwe. Nimba atari guteshagujwe ntabizi bazamukosore. Igihe cya Paulo n'icya Kayini ntibihuye. Imana ibwira Kayini ngo Kayini we, niki kiguteye gutekereza ibyo? Ese wowe wokora neza ntiwokwemerwa? Imana imubwira ijambo rikomeye, iramubwira ngo ku mutima wawe ngo icyaha cyo kirakomanga, ufite uburenganzira bwo kucimira. Bibiliya yantangaje ngo Kayini aragenda abibwira murumuna wiwe, amubwira uko Imana yamubwiye, ngo amare ngo aramusimbukira aramwica. Hari ibintu bine nasanze by'umwihariko ku cyaha cyo kwica, umwihariko w'icyaha cyo kwica. Ibintu bine bigize diferanse y'icyaha cyo kwica n'ibindi byaha. Reka mbibasomere, naratangaye. Kwicana nicyo cyaha cya mbere, nirwo rupfu rwagaragaye rwa mbere. Umuntu apfa bakabona intumbi y'umuntu, byavuye mu kwica, ntabwo byavuye mu ndwara, ntabwo byavuye mu mpanuka, umuntu imodoka yamugonze cyangwa inkuba yamukubise. Byavuye mu gufata umugambi, mutafata umugambi yica umuntu umwe. Ni specialite ku cyaha cyo kwica, nicyo cyacuze inkumbi cya mbere n'ubwicana. Icya kabiri nicyo cyafunguye imva. Umuntu wa mbere wapfu bamuhambye yishwe n'undi muntu. Abeli niwe wagiye mu kuzimu wa mbere, akujanywemo n'inkota cyangwa niba ari ihama yakubiswe na mwene nyina. Icya gatatu cyantangaje, nibwo bwa mbere abantu babonye umurambo, umuntu apfa, babona umurambo barawugaragura, baravuga ngo umuntu yapfuye. Icya kane, nibwo bwa mbere abantu barizwa no gupfusha, baragandara bakiriyo. Ni umunsi Kayini yica murumuna wiwe Abeli, amujijije ubusa, amujijije ishyari. Ejo bundi narababwiye ngo ko birantera nk'ubwoba cyangwa se nimba no zitamwe n'isoni zo kubigisha ibi bintu. Ninde ko muri aba bagabo bangana gutya, ninde muntu yokekaho ubwicanyi? Hari umuntu yokekaho ubwicanyi mwuka agira Imana? Ko muri aba babyeyi bangana gutya bagana isaha, ninde muntu yokekaho ubwicanyi? Kubigisha icyo kintu siko kwigiza kana, ko murabona ko ndahaye mfa ko kuvuga, ariko ijambo ry'Imana ntiriza ritekererezwa ubusa, ntiriza rinavugirwa n'ubusa, rifite impamvu. Bibiliya yatubwiye hepfo hariya ku murongo twasomye wa 23, uru ni urubyaro rwa Kayini. Kayini hari uwo yabyaye n'undi abyara undi, ngo baruha babyara Lameki. Lameki niwe mugabo wa mbere washatse abagore babiri, polygame wa mbere ni Lameki uyu twasomye, ngo ashaka abagore babiri. Ngo bari kubashaka abo bagore bombi batangiye kubyara, ngo arababwira ngo nimwumve mwa bagore banje, nimwumve ngo nishe umugabo. Urubyaro rwa Kayini n'urubyaro rw'ubwicanyi. Abicanyi bose uko wakwica umuntu uko ariko kose, inzira wacamo hose wica umuntu, uri umuntu ukomoka kuri Kayini. Kayini niwe sogokuruza wawe. Yego narengereye. Turaza kumvikana ibyo ari byo byose, niyenda ndi murumva ariko muraza kumva. Lameki aravuga ngo nimwumve mwa bagore, nishe umugabo ngo muzize kubera kuko yankomerekeje, ngo nice umusore ngo kubera kuko yanteye imvune, ngo none
ngo nimba Kayini azohorerwa 7 ngo Lameki azohorerwa inshuro 70 gucukuba 7 4 none gafite kandi naho ngaho bigarukira naribajije ese yazababwira ngo bagire gute uko yazababwira ngo bagire gute jewe nabitekereje yababwiye ngo uzigira nabi ni umugabo nica n'umusore uzigira nabi zumwica umwuka w'ubwicanyi ukomoka kuri Kayini ukomoka kuri Satani uva muri Satani winjira muri Kayini yica muri umuna wiwe abyara ubwicanyi kugeza ku muhungu we Lameki yica abantu aranavyatura kandi aravuga ngo ubwo nicanye bazamporera nzapfa naje ivyo bintu biteye ubwoba nibute icyaha cy'ubwicanyi kizagiterwa n'umwuka w'ishyari uzuvuka mu muntu ishyari rivuka mu muntu nasanze hari ibintu nigeze kwandika simbaye nibuka ahantu n'ubu narabisomye ndabyandika bivuga ngo la jalousie ngo c'est l'ennemi du bonheur ngo ishyari ngo n'umwanzi wiki bonheur si byiza igifaransa twese kugisobanura biratunaniye ishyari n'umwanzi wo kugubwa neza wo kumererwa neza wo kubaho mu buzima bwiza nimba mbonye Paul amerewe neza abana biwe batsinze mu mashuri iyo afite n'akazi keza hano mu nkambi n'inda nta mirimo mugira iwe akakabona kabona ibya Paul bimeze neza umutima wanje ukabyanga ukanguka kumererwa neza kwa Paul niwo mwuka bita ishyari iyo watinze mu muntu uza umubwira ngo uriya muntu uzamubwirire nawe uzamwice cyangwa uzamwicira umwana wiwe cyangwa uzica umugore wiwe cyangwa uzica inka yiwe umugabo umwe yarambwiye ngo yamaze kuba umugabo ariko yarakira umwana ari mu kiraro sinzi aho bari mu kiraro iriya mu Mibunda umugabo umwe mwene wabo amuserukaho muri mugoroba yagenda ashaka inka ziwe aho ziri ko ndavuga amakuru abantu benshi babumva ngo amare gushika asanga umwana niwe wiriwe ku kiraro inka zitarataha mukuru wiwe akiri mu rwuri inka y'imvyeyi yarayivyaye itayihaye yabira ishika kiki gihe ngo ishike yabira murabizi mwese isanga umugabo ku kiraro yamubwira umwana ngo nari kuri nagira kamiye inka ireke kuguma kwabirira ku kibuga umwana ari kwinyana mama ari kwirekura wa mugabo arayindikiza atangira kwikama ngo atangire kwikama wari yambaye bene birebire bigerera hangaha yambura ngo ikirato cyo kuguru nimba ari kwimoso ngo amare kucyambura agakama warangiza ngo agafata kuri nono ry'imbere ngo akarishaganya gutya wakavuga amagambo agasura kandi agafata ari nono akarishaganya ngo sinzi ibyo yazavuga uwo mugabo yazambwira ngo sinaza bimenya kuko nari nkiri umwana mutoya tiyabyitaho ngo amare inka arayihaza inyanironga barijana barayiziza inyana y'umutafu ngo buciye mu gitondo bamwe basanga yanyana yapfuye yuzuye iruri none abwira mukuru ati nubwo inyana yapfuye runaka amagambo yazavuga yakora kuri rinono none nibyo bazabavuga ngo niko bazabavuga ngo none niko gucuragura bazabavuga mukuru we yari umugabo w'umwashi cyane amuhamagara ngo niko runaka nibiki warayikoze ubu nyine aya matungoyi wamuyanguhagaze sisiro kukubona hangaha aramwirukana ariko se yaragiye amwirukanira ikikeri inyana yari yapfuye ishyari niryo riza ribyara ubwicanyi sinzi amagambo mbayevuga nukuri nubwo hatabaga iki giterane noze kuyavuga hano nukuri noje kuyavuga navuze ngo papa hari yaze kunkosora akibyo mvugara arabishimangira ntabwo nabose bamwe bose ni baramubanje abandi ni bakuru banje abandi nabakazana ninde ompereza ikidisi ariko tukumva ngo ibidisi bibaho
uburozi bubaho kuko Bibiliya izibuvuga. Bibiliya izivuga ngo hanze hazobimbwa habe n'abarozi. Uburozi hari igihe umuntu yoroga uwundi akoresheje isumu, akayifata akayishyira mu mazi cyangwa mu cyayi cyangwa mu byo kurya, wabirya bikagutera uburwayi ugapfa. Muhungu umwe w'umuyumbe yarambwiye ngo bagiye kumusitari ngo babare bagera mu muhano umwe wa bene wabo, ngo amare gushika nijoro bashitse gucya bamaze kubitegereza, yamabona umukobwa umwe muramu wiwe aje kumubwira ngo ejo mu gitondo turamusa niko maboko yavuze. Umuhungu ati sawa. Ngo uce mu gitondo bamaze kubataramo cyayi, wa mukobwa arashika ngo maboko arambwiye ngo ngwino guje mutaraje mu kanisa. Undi ati sawa. Ngo atinde, wa mukobwa aragaruka. Tese ko watinze abana batese babaye gute? Nyoko wanyu tarakubwira ngo gende uje kumuramusa ukanga genda. Umuhungu arahagurutse aragiye, asanga kera cyayi kiri imbere y'iziko cyahiye. Bamakimusukira mu gikombe ngo bamare barakimuhereza, barasohoka. Igihe akiye kukinywa umutima uramubwira ngo se izi ntumwa zidazivaho zo kubwira n'ubuhoro, iki cyayi wokinywa ticoba arico cyanyuma. Imbere yiwe ngo hari yuzuye amazi y'ibiroha, yamagifata yamakimenamo, ngo akimenemo. Nabo baragiye hanze ngo barahegereye bazi ngo nibagaruka barasanga umuntu kera byarangiye, baba basanga aricaye nta kibazo yafite. Kera cyayi rakimaze ati nakimaze. Ngo kinwoye vuba nawe. Noneho bagiye mu ikanisa, ati uwo muhungu n'umuntu uzi gusirimba cyane, akazama yigeza mu kirere, amaze wa mukobwa aratanga. Uku uyu muntu niki gituma gifite ubuzima kugeza ubu nyine. Ngo basohoke ikanisa, wa mukobwa aramwegera ati ngwino nkubwire mbabarira, mbwiza ukuri neza cya cyayi wanyoye icyatumye udapfa. Atese kubera iki? Aravuga ngo ibintu bari bashizemo ngo ntiyagaraga igihe cyo kuja kwinjira mu ikanisa atarapfa. None byagenze gute? Ngo aramubwira ngo tuzi kuja mu Imana ziravuga ngo tuzonga ibyica ngo ntacyo bizadutwara. Yamamubwira ngo reka nkubwire tuta tugende kwa revera, nari muvuze mu izina Mana yo mu ijuru we, kamera zihazindeba. Tugende kwa revera, nidushikayo mubwira amakuru yanje n'amabukwe, uburozi tubuzane tubutange, nanje ndatangaye Imana ibaho kandi uburozi Imana itemeye tibwo kwica umuntu. Aza yarambwiye ati n'ubu ngubu ntibazi ko nakimenye, bazabagira ngo narakingoye. Yanze ko baje kwa revera n'ubwenge, aravuga ati muzosigaye mubikora, sinshaka gusiga amazimwe iwacu, ndagiye. Bubaho kandi mu bantu buterwa n'ishyari. Umuntu yagira keza, umutima wa Satani ukamuzamo umugabo cyangwa umugore cyangwa umuhungu cyangwa umukobwa. Habe n'abapasiteri bazabitanga iriya hirya tuba, abapasiteri bazabaroga bagenzi babo ngo ave ku ntebe y'uburevera ari uyicaraho. Mwaza mubwira ngo kwa bivugaga none gati bifite amana, birayafite. Mureke musomera ijambo ry'Imana. Mbere yuko dusoma iryo jambo, reka mbabwire ibikurikira. Uyu muntu mvuze ni umugizi wa nabi, ni umukozi wa Satani, ni imbohe ya Satani, ni imbata y'ibibi. Ibi bintu byose mvuze, umuntu ugira bene ako kageso cyangwa umwicanyi wese ahava akaja, ni umukozi ukorera Satani, ni umugizi wa nabi, ni imbohe, ni imbata y'ibyaha. Ntagira umukunda muri we, ntakunda abandi bantu, kandi nawe ntiyikunda. Nta bugingo muri we burimo, ntafite ubugingo muri we. Navuze impamvu. Reka mbasomere amajambo. Bibiliya ivuga iki ku barozi? Hagira usoma mu gitabo cyo Kuva, muzane mikrofone mwihute. Soma Fabri, vuga. Kuva 22 umurongo wa 17. Kuva
22 umurongo wa 7 havuze wa 17 umurongo wa 17 havuze ngo umurozikazi ntukareke abaho. Amen. bivuze gute? uzareke abaho. bivuze gute mwabavyeyi mwe? Bibiliya yavuze ngo umurozikazi, reka njewe nongereho ngo n'umurozi. Ntukemere kwaba muri Israeli iyo umuntu yabaga ari umurozi bakabimenya bagaza bamufata bakamwica agapfa. Mwene magambo ni muri umurozi boshaka bona kwica. Nuko Yesu Kristo yatanze imbabazi nyine turi ku ngoma y'imbabazi. Umurozi takabeho kuko icyabereyeho nukugira nabi, nukwicana, nukwangiza, nukumugaza. Arahari muri mwe, arahari. Tawe ibyashyiriweho Yohana 22:15 muvuze ibyashyiriweho Yohana 22 umurongo wa 15 haravuga ngo hanze hazaba imbwa naki imbwa n'abarozi n'abasambanyi. Nushaka kurekera aho ngaho. Hanze hazaba iki? Nabande nukuri ndakwingize nimba ufite uburozi uri hano tubutahane ukagira Imana wabuta muri kino kibuga. Nubugumana ukazawufana uzasigara hanze uhasigarane n'imbwa. Gutegeka kwa 2:18 umurongo wa 10 ugeze kwa 13. Gutegeka kwa 2 ngiye gusoza sigaje ingingo ntoya agira nsoze. Gutegeka kwa 2 igice ni cya 18 uhere ku murongo wa 10. Ndakubwira ugarukira 18 umurongo wa 10. Mu gutegeka kwa 2 haravuga ngo muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro. Muri mwe ntihakagira umuntu uzacisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, yego, cyangwa uragurisha ibicu. Nushaka kurekera aho ngaho. Zanumva bavuga ngo abarozi bazatanga abana babo kugira ngo bahereze uburozi. Ikintu uzutanga, ikintu bazaguhereza Kristo w'abana wawe ni igiki? Ni igiki? Nubwo ubwo bwicanyi buhari vuze n'ubundi ndavuze bwishi, reka ngira mbabwire ijambo rimwe. Pawulo yaranditse mu Bakorinto ba 2 igice cya 10 umurongo wa 5 ukageza ku wa 6 hari intwaro abakristo bagira ziza zituma iyo myuka yose ibanetralize. Ni nayo dutsindiye nizakomeza kudutsindira. Birizivuga ngo nubwo tugende dufite umubiri w'abantu, intwaro zacu zigiza abantu imbere y'Imana zifite imbaraga zo gukubita hasi ibihome, zigafata mbiri ibitekerezo mu mitima, zikabifata zikabigomororera Kristo. Nimumpa Imana ishwahiro. Haleluya. Tukagira ubwoba bw'uburozi habe na rimwe keretse udafite izitwaro z'Imana ziza zifata ibitekerezo biri mu mitima y'abantu. Ndanezerewe ni muzamara Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Dozi Imana ishwahiro. Haleluya. Nubwo tugenda dufite umubiri w'abantu, intwaro tuza turwanisha siz'abantu imbere y'Imana zifite imbaraga zo gukubita hasi imigambi yose. Uwiteka himbarizwe ku mirimo yakoze ko yadukuye mu maboko y'abanzi. Ngiye kuvuga uburyo bwa gatatu bwo kwicara ngira nsoze, ni uburyo busa naho ufite amafuti menshi, nayo ngiye kubivuga. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bwo kwica imitima. Kiweleza kwica imitima. Umuntu akaba ari muzima ukamwica mu mutima.
bibaho ngiye kubibabwira amagambo make. Naratangaye. Abayumbe muri aho muzamura amaboko ba data. Abayumbe muzamura amaboko. Umuntu umwe yarambwiye ngo umuyumbe umwe yaraje aramubwira ngo mpereza ibintu runaka, simbivuga mu mazina. Arambwira ati simbiguhereza, bimpereze, simbiguha. Ibintu zanje n'ibyanje simbiguha ko numva ntobiguhereza. Umutima wanje ntwawemera kuyimuha. Ibintu yazamusaba byari ibintu bisa nkaho nyine bigoye gutanga. Cyangwa reka mbivuge. Manze mukureho kamera. Mbivuge. Kuyoborwa n'umwuka w'Imana nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kugira ngo ibyo bintu uzabivemo, kugira ngo bitazagufata, kugira ngo uwo muvu mutazakubaho, ngo numarube karande no ku bana bawe n'abuzukuru bawe. Emera kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Emera uyoborwe n'umwuka w'Imana. Emera umwuka w'Imana kuyobore. Nibwo utazasenya imiryango, nibwo utazica abantu, nibwo utazagambanira abantu, nibwo utazagira ishara abantu. Baguruka dusenge. Imana ibahereze umugisha. Papa tambuka imbere musengero ukomeze. Abantu baje mu gisirimba ko ndamufite impungenge ko botinda, kandi abasaza ndabizi baba bari bafite itegekeye. Mayandi magambo nabwirije kandi nayoboye na gahunda. Kubundi si cyangwa zihora gahunda basha. Umare murayinyaka. Ibyanze bijana. Nanone bavuze ngo uyu musaza uyu mupapa niwe ukuriye aba pastor. Muri usenge abiteraniro. Muri usenge no usengese. Ubwira bari no mwisengesho ngo Mana we abarozi bo muri izo kategori zose ko ari zitatu vuze. Izo kategori ko ari zitatu. Mu izina rya Yesu Kristo uburozi busigaye. Tiyagira umurozi uva. Kibo tutahana ubwo burozi. Buri mu mutima n'uburi mu mweko cyangwa se mu gikondorero n'uburi mu kuzimu wabitse. Tubutahane mu izina rya Yesu. Datanyereje ubudashira. Wabayeho kera byose bitarabaho na n'uburiho kandi uzahoraho. Turi imbere y'ubwiza bwawe Mana, dushima izina ryawe. Turashima kuko ijambo ryawe ryiza wabonye kuko ryo rikwiye ku mitima yacu. Mu izina rya Yesu Kristo Imana ishobora byose. Shimwa Mwami kuko ari wowe uzumenya ibikenewe ku mitima yacu. Kuko iteka ryose ijambo riza rifite intego yo gukiza ubugingo bwacu. Nicyo gituma tutabisabiye imitima y'ukubawe zo kumva ijambo ryawe, kugira ngo buri wese yigere ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ritubuye kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana, ibyo bizatuma tudakora ibyo kamere ishaka gukoresha ubugingo bwacu. Nicyo gituma tukuraritse kuri buri wese wumvise ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe rihindure, ijambo ryawe rizure, ijambo ryawe rireme, ijambo ryawe rikureho bidakwiriye byose mu mitima y'ubwoko bwawe. Kugira ngo ubwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana umwuka wera w'Imana akomeze ayobore ubugingo bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo, ni wowe Mwami ufite imbaraga, ni wowe ufite guhindura, ni wowe ufite kurema ibikwiriye, kugira ngo ibidakwiriye bikurweho. Ubwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana zongere zitegeke ubugingo bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Icyo tuziho ni uko umwanzi Satani ataba akeneye kugira ngo umwuka wera w'Imana abone ikibanza kugira ngo ayobore ubugingo bwacu. Ariko asani kuko ijambo ryawe ryiza, asani kuko Mwami Yesu Kristo ari wowe wongeye kandi kurema ibihe bikwiriye, ibihe bisha Mwami biduhesha kugira ngo imitima yacu iyoborwe n'umwuka wera w'Imana. Shimwa kuko umugaragu amaze kuvuga ijambo ryawe, ubutumwa tuyobogisha w'Imana no kugira neza ku Imana. Turakwereka umukozi wawe umuzeyi wacu ugiye guhagarara imbere y'ubwoko bwawe. Reka ambikwe nawe, reka ashobozwe nawe. Ijambo ryawe Mwami rirakomeye. Reka umwambike imbaraga zimuhesha kuvuga igikwiriye yahawe nawe, kugira ngo ijambo ryawe n'ubundi rikomeze rigere ku mitima yacu, rimeze ko kujya kw'amazi afutse amara inyota, kugira ngo Mwami Yesu Kristo ubwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana arizo bikomeza guteka ubugingo bwacu. Asante kuko umwambitse imbaraga
kandi ukamuha ubushizi bw'amanga kugira ngo agukorera kuvugire kuko bikwiriye. Ubwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana nibyo tugusabiye twizera kuko Kristo Yesu umwambise kugira ngo icyo wakeneye kugira ngo abwire ubwoko bwawe kino gifite imbaraga zigufite guhindura no kuzura ubugingo bwacu nimwe bose tubisenze amen. Yesu ashimwe. Yesu